Embaixador República Indonesia e Timor-Leste, Octodorino Usmani, kamutuk diretor Kurikulum Nasional, Alcino Barreto, nomos ina namansira, despede bolseiro na ihatnolo recensia, deve ser halau estudo e a Universidade Sira, território nação Indonesia. Ceremonia despedida bolseiro na Inhatnolo Recensia NBC Estudo IHA Indonesia lihusi programa Bolsa Estudo The Indonesian Aid Scholarship KTS Rihun Rua Ronulu Resen 5 halau IHA Salão Multiuso Andar Rua Edifício Centro Cultura Indonesia sexta semana kodu. Embaixador Indonesia ba Timor-Leste Octodorinus Manik lihusi diskurso foi hanoimba bolseiro sira atau halau estudo IHA Indonesia ho determinação, disiplina no moral NBAs. Ya, sungguh sangat bersyukur dan bahagia bagi saya pribadi pada sore ini kita dapat berkumpul di Pusat Budaya Indonesia dalam acara pelepasan keberangkatan calon mahasiswa Timor-Leste penerima beasiswa Indonesian Aid 2025. Ini kita ngalamin sendiri bagaimana dulu kita sekolah diberangkatkan orang tua kita merantau untuk sekolah, kita ngalamin sendiri. Itu pesta pelepasannya sangat luar biasa dari keluarga. Jadi itu bagian dari doa kita. Ini kita semua ini berdoa untuk melepaskan adik-adik kita penerima beasiswa. Saya tentunya bangga melihat teman-teman penerima beasiswa yang semangat untuk merantau ke Indonesia untuk meraih cita-cita pendidikan yang lebih tinggi, dan saya melihat bahwa semua universitas yang akan menjadi tempat kuliah nanti semua yang punya nama di Indonesia, the best university Indonesia. Kita lihat dari ITB, UI, Erlangga, ITS, Pajajaran, itu semua sekolah-sekolah pembentukan banyak pimpinan-pimpinan leader di Indonesia. Jadi selamat untuk adik-adikku. Saya yakin Bapak dan Ibu tamu undangan yang lain, khususnya orang tua, dapat merasakan kebanggaan dan kebahagiaan yang sama seperti saya sendiri berbahagia untuk melihat adik-adik menjadi penerus pimpinan-pimpinan di negara Indonesia. Karena semuanya ada waktunya, ya. Jadi penerusnya ini adik-adik ini, Pak George, ya, ini Pak Lopez ini nanti selesai gantian nanti ada waktunya semua. Jadi mempersiapkan generasi-generasi penerus Timor-Leste. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah melalui rangkaian proses yang sangat ketat, hari ini kita menyaksikan ada 49 putra-putri terbaik Timor-Leste untuk menempuh pendidikan S1, S2 di berbagai universitas ternama di Indonesia. Untuk itu saya mengucapkan selamat para men yang telah menyelesaikan tahap seleksi yang sebenarnya tidak mudah juga, ini berat. Ya, sublinha estudantes irão dar líder futuro na Belo Esperança ba família donação. Embaixador Octomos hatoni apreciação ba Indonesian Aid, Ministério Educação, Cultura, Pesquisa no Tecnologia República Indonesia no Universidade Sira Nebesimo estudante Husi Timor-Leste. Nunemos representante diretor Fundo Internacional para Cooperação e Desenvolvimento Aid Indonesia, Masyuri Syuab, explica, programa TIAS representa contribuição concreta à Indonésia para a cooperação e desenvolvimento global, lihusi subsídio educacional para a nação Belo Sira e região Ásia, Pacífica, África no América Central. Entretanto, representante Ministro Ensino Superior Ciência e Cultura Timor-Leste lebih haloknar nudar diretor ba Kurikulum Nasional Alcino Barreto atau apreciação ba governo Timor-Leste nian ba governo Indonesia no povo, basira na cooperação e ensino superior, formação no desenvolvimento de recursos humanos. Indonesia forma capacitação recursos humanos Timor-Leste sira ma contribuição direto para desenvolvimento sustentável Timor-Leste nian para fortalecimento da economia nomos para consolidação relação bilateral entre nação duas. Tambah razão idane kami agradecemos para apoio no cooperação devemos hatutu confiança e a potencial juventude Timor-Leste. Mikael Malimau, STL News.